Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Ya, namuntlha ta hi kha hi lwa loko Mr Post DC ya muyimbeleri wa Dr Joe Schreman a nga ha ri na tipulani kahle. So previous a ni fike ni endla video of course laha ni fike ni kombisa ku Mr Post fike ti humesa xihundla xa muyimbeleri wa Dr Joe Schreman. If mi nga se vona video leyi ni ta veka top comment. So after sweswiya loko Mr Post Duko mesa lowu a nga na ntikelo hi fike hi vona a fika reply a fika post a ku ti-plans ta n'wina both ti nge tirhi. I vula Mr Post ni dlaya nyoka ntikelo mina ni na wona ka lava va wu vonaka leswi a nga fika vula swo a reply swo so then ka lava va vonaka obvious ma vona ku image leyi tshame njhani i vula ku tirhisa na Dr Joe Schreman hi vona ku ntikelo wa yena and at the same time a ri ku xaveleleni se ka Dr Joe Schreman loko a ni se a ti ri ku n'wi tikeleni phela a swi ri ku n'wi tikeleni because ti-fans ta Dr Joe Schreman ti kha ti n'wi attack ti kha ti kombisa ku a mi swa loko kahle kahle se omixengi ku tlhoko na post yin'wana a nga yi delete ni ta vekela image ya koho yaleyo post ya koho. So I was feeling the it my one it deleted post yaleyo but of course ni swi swa screenshot yo and then from there hi vona ka siku ra namuntlha ra ti 26 April a fika tsala this post laha nga fika tsala ku Team Schreman swo tala swi hundzini, home is home, mistake yi endla hi munhu. Ma swi tiva ku leswi vula yini swi loko misa lowu obviously i a xavelela ka Dr Joe Schreman a kombela no rivaleriwa so a swo boho yi n'wi xavela I mean a swo boho yi n'wi rivalela mukhulu swi ti komba loko a ze na problem na swona swa so yi ya n'wi rivalela for swi nga swi endla so leswi vheta swi komba ku Mr Post didn't destroy the plan ta yena because misa lowu kahle na kwaleni swa ku a endla vuxaka kwale Symbols Kitchen a lava a endla swa kota ku endla vuxaka na Mr Post ku va kota ku hamba a tirhela ka nghala swilo swa lava swo even then swi fika swi file loko swi file na ku wo ni tlhela ku ri ka mukhulu yi lughe ngopfu leyi ta ni rivalela so yi n'wi rivalerini mukhulu mukhulu yi ku rivalela yi na problem hambasa ecology loko a suka ku hi eka mapiyano loko a tlhelele ka yona yi tlhela yi n'wi amukela so yi ze yi na problem mara yi va yi se yi ku voneni ku okay swi ndlisa so so i ta a Paulo kale a ni tshembi loyi a ta n'wi nyika mali okay no borha loko ri amukeza subscribe ni ta kombela mi click subscribe.